bageze bavuga ati n'umugabo twamurondereye iki ndabatuka gusa bambira ngo umugabo twamurondera iki kwera kandi bagacicika bagahora bamwe bagacavuga ngo ivyo koko birumvikana reka mabwire kwanza jengiye kuraba igisirikare cy'u Rwanda reka mbere igisirikare cy'u Rwanda kiri nico bita discipline apana ngo kubesha je ntashobora mu mbasaba ngaho ntabwo ushonje ntabwo ndiko nabasaba ngo baryango ngujya n'intambara y'abatutsi ngujya n'intambara mana yanje maze imisi nimo ngwaningwa tabanye ko ngona barundi tabari bose ariko besho ariko abarundi bacubwenge mubyo niko bambira ngo abarundi bambira bino niba abarundi bigira ko bari mu nzego bigira ko bari mu bazwi bahendwa n'abategetsi nibo niko navuga nande hari abarundi benshi bumva ibintu batenga kwanje bavyumva niyo mvuga bagiye bigira ko bakazi ngujya ngo n'intambara ngo y'abatusi ngurumva ngo rabangije ngo ni hima ngo tusi ngo byatangujwe n'akagano ngurumva ngo bahiba ngo bagomba gufata ngo abahutu ngo babice barara jewe ndabatuka ugeza bavuga ati n'umugabo twamurondereye iki ndabatuka gusa bambira ngo umugabo twamurondera iki kwera kandi bagacicika bagahora bamwe bagacavuga ngo ivyo koko birumvikana reka mabwire kwanza jengiye kuraba igisirikare cy'u Rwanda reka mbere igisirikare cy'u Rwanda kiri nico bita discipline apana ngo kubesha je ntashobora mu mbasaba ngaho ntabwo ushonje ntabwo ndiko nabasaba ntabubwere igihugu ndiko ndabasaba I have it ntabwo niko tuzira ngo jongo ngunda kuja mu Rwanda ngo mbavuge neza foba naco mbuze naho ngoma nabicicika kumuzanirira umuceri n'amaharagi nkabirahari nakomeza kwibera ikiguru yenitse ikiguru that's just bisanzwe na wano kandi bisanzwe you know abasirikare igihugu kugira ngo gitere imbere gihera kuri discipline abasirikare n'abapolisi b'u Rwanda bari nico bita discipline kugeza aho usanga umusirikare w'umupolisi w'u Rwanda acecetse ahoze atuje also calm also nice even outside of body uburyo ahagaze uburyo arinda uburyo avuga discipline ni intango yo gutsinda iyo ubuze discipline y'urida ugiye kuraba rero hano n'abantu bano ba M22 uko barabizana amamuko yabo n'abanyarwanda byo birazwi nabo mwabimarize yewe amamuko yabo n'abanyarwanda histoire yabo uburyo baje n'abanyarwanda byo birazwi n'abene M22 bari na discipline tatuzwa mubona bagwana bagatsinda discipline ni number 1 umusari foto ngaho yasohotse ndaraba abana ba M22 bari ku mupaka oh my god aba so young man n'abende n'abatuje bari n'indero bifashe bari bugufi ntabwo amaso yarunguye ntabwo ariko abanyekongo mbwire mu ndabira amaso y'abasirikare b'abanyekongo yararunguye menga bose banyoye imoto bose maso baratugura menga bo kurya hari igihe udasikovya yarimo akora ikiganiro ahagaze imbere y'umubaza arenda araho wamenga arimo yikanira ari ibintu bita kwikanira wamenga arimo yikanira mugabo ugiye kuba bari abasirikare bari bahagaze ku mupaka wa Goma baba M22 ari so stand just amumara ngo yes uyu ni umusoda what yes kandi nabayanga n'abacyari bato n'abajene n'indero nawe reka mbere kintu uburyo M22 yazana bari ziriya mu zari Goma harimo abarundi bajya abarundi ndabaza bajya abashoferi ndabaza
general nk'abarundi baje bavuga ngo burya ngo n'u Rwanda ngo guhakinya ngo propaganda ngo ruzana abantu bateguye. What's the shit? Hari abashoferi genda bazi umwe ava Ingozi uya Ingozi ndamuzi uya Ingozi genda muzi even turuba iti twarabonye ibibazo mufise ikabashorera neza mu mutekano ikabazara mu mutekano n'icubahiro kububaha batavuga amagambo menshi bakabageza ku mupaka bayi urugendo rwiza. Igisirikare cy'u Rwanda kitonze neza kigatambuka kikabakira neza kikabazara mu mutekano kikabacekinga kirangije bayi urugendo rwiza. Tusi smart indero umuco ibibaranga buntu. Juzumira rero ngo biryango rikibazo ngo abahutu ngo abatutsi ngo bariya ngo n'abatutsi ngo babahima okay wewe ntabugomba kwitwa umuhima ntabugomba kwitwa umututsi is okay just urafite indero urafite indangagaciro nyo muri momo n'abaki kumukora amaso kirumbwira byo abahutu ngo abatutsi abahima okay yes ndaburi ndababehavo zawe bihavu iwawe niyo nda apana ko uguma ufata ishavu uyitari ishaburi urita kubarisha bigenda byita ishari inzigo. Amaga abanyarwanda mwaraye maramaje ibihugu byo muri South Africa. Abanyarwanda baraye bamaramaje ibihugu byo muri East Africa. Ngene baje bakakigwa. This is so clear. This is akira basisi nta mwanda natari zaze nizo ngaho muri Kongo no ngaho iwacu Burundi zigana ziratibagurika imiryango. Kino rakigaruka barakivuga nazokivuga hano kivuga kubavuga ngo Kagame ngo yiba amafaranga muri Kongo nazokibabwira gatoya hano kazabibabwira abarazigaze Burundi ziganza atubagurika imiryango tuyora twongera turunda iri kiragwa no muri Kongo nuko nyene this is so ibintu byose biri organized turabyo ubwoko tubishire payment ivyo ndabiza mu barano ivyo ubwoko bishire payment biko mvuga mind pa nuko usetinga pigihugu ibintu byose mu Rwanda biri organized haba aho imihanda inyura hari so clear n'imbwa zicekinga ngaho Samego muri Amerika. U Rwanda mwishime abo batega iminsi ngo tuzobarasa bizoza nibaceceke abanze biyubaka ubwabo babone kuza kubabwira ko bazobarasa imihagararika abanyarwanda cyane ko muri mutavuga nabi cyane imihagarariko abo babwira ngo bazobasa manze imihagarariko babanze biyubaka niyo bamara kwiyubaka bakubaka wese yakizungu bakubaka no muhanda umwe barabara rimwe asagaruka babwira ko babarasa okay reka mana ibintu ni mabwira bari bafite ngahimbwa zicekinga abantu ibintu byose ni mask bariteguye bari sokiriye ubona pe aho babanyuje ahantu harera muri abidasuku hari ahantu bicarisa abantu yabe Burundi no muri Kongo barya abasirikare babicarika hanze mu kigangara cy'inka ariko muri mabiri siko muri abagara kuri kintu cyose wabona haba kuri baravuga ngo bavyerekana kuri video ngo biyerekane okay it's fine twese dukora ibintu ngo twiyerekane nambara guhuze ngo niyerekane yaba ari muzi cika gusa nabona yambara nabanje kwambara nditunganya sa neza hanyuma mbana kuzana ngo ndabereke buri muntu kwitunganya nibyo birakenewe bagomba gere mu kamera hano ariko ibyo bakabiye byari byiza bakigwa mu mutekano abazungu uno musi u Rwanda rwavuzwe bashikira ahantu heza bashikira ahantu hatunganije hari isuku bisi bakura ha ku mahoteli ahi bashikana abasirikare bitaweho abavura inkomere arabambwiye ngo ariko mujya ngo ni game ngo ya Kagame ngo harya ngo yagomba ngo umasa bade tisoke yabahuma mu buryo buri positive wowe ubahuma amaso gute
kwica abantu ukabarya inyama ukabaca imitwe ukabaturira ibyo wavuga ngo kuri mukora byo ari bakora byo basoka ubiraza uti yes bano bagabo bari so professor now tugere ngaho kuri biriya bintu byamanura byari aho baterera bavuga aho byamanura babombe hejuru Abarundi ngaho n'abakongomani nabonye ngo ngaho mu Rwanda bariko barabereka batehe ati hejuru ngibijya bariko barabisekagura benshi bakiye batashika ntibongeye kuvuga smart udisira goma kuvuga bavuga ngo Kagame ngo yibanga ubutare muri Kongo ngo none Uburundi buri muri Kongo nabwo ribyiye mugiconzi n'abarundi bari muri Kongo n'abanyakongomani niyo bari bose n'abandi batandukanye niyo bari niyo bari kandi bararonka amafaranga barahembwa amafaranga ariko bajya kuyakoresha iki kuyariye uwo Kagame yabayiba akagenda kiba ayo mafaranga izo nzahabu akazizana kubaka umuhanda barabara akagenda kiba nga akazana akagura indege akagenda kiba nga akazana akagura ibigwanisho inkoho z'abasirikare akagenda kiba harya akazana agakora ikibuga cy'indege akagenda kiba akazana akagura amabisi akagenda kiba akazana agakora amahoteli akagenda kiba akazana amashanyarazi internet he is man gena muri Burundi perezida wacu mu Burundi kuva 2009 twimba ubutare uhera muri 2009 bimba ubutare kugeza uyu munsi turimo aguma avuga ngo ariko ngo kuri leta ngo hagiye ko zero muri konti ya leta hagiye ko zero muri konti hagiye ko zero kuva 2009 kugeza uyu munsi ayo mafaranga ntabwo yarakora umuhanda kandi ibyo bintu byiyimbuka mu gihugu mugu witwa umusuma ngo Kagame n'umusuma reka tubifate siko namuvuze ko bivuze ariko tubifate uwo witwa ngo n'umusuma we araza akora ibyo mu maro hamwe no mu myaka iri imbere bijya yafanya mu gihugu bizo kuba mu byarira umusaruro we nawe ntabwo uvuga ngo umusuma ibintu bifite nga bijaye bikoriki yena cye mbonye ibintu bigira umumaro uri mu bisamara utagira ubwenge nabikwaka kabibyaza mu musaruro ngo umuntu ari gusobanura ibintu utabyumva utabitahura bijya byasama ibibombe mu kirere abanyekongo bakaba ni muzinze byuma shira hasi babimene nakasi shira hasi babimana shira hasi barumiwe asigaye bifasha ati bagabo reka dusubire nyuma gutegura igisirikare wamagabo nitumushobora Gabiza yo mama mimi mara nabimbwiye mwiherere kurya mugabo mana arakaza yazo arakaza arakaza Kagame ni ibintu yitegura buri kintu cyose agenda agitegura dusubira kuri M23 hariya muri Goma uburyo yagenda hari ibintu umuntu ashobora gukora naho waburimo uriko urabesha abantu byafatika urabona nambari uri ngoma yagena mu banyagihugu maturaga amahero mahoro hagabo abiyegereza baramutsa yerekana ni hano yerekana uburyo ari positive yerekana uburyo arimo abaganiriza bagahita babyerekana ko izi mboga n'urugamba hano n'urugamba tukabareka kora neza ariko ahantu farde sigeze bose batangura kurira gukorora amosozi nabuze n'ahantu Fandesi yageze hami gafata kamera abantu bakavuga bati murakoze kugaruka twa M23 yari twishe murakoze kugaruka oya nta kubona ntibageze kubera iki nama bandi nabasuma nta video mubona ejo bamwe mwarabonye muri mwebwe video yasohotse menga hari muri Kinshasa igihe bari abanyagihugu baturage bo muri Kinshasa bari mu myigaragambyo hanze abasirikare abari bo bajya gusahura urakeka ko umusirikare w'u Rwanda yaje gusahura man come on
hari M23 igeze ibintu bica bigira umutekano naho bavaho jewe nabahaye audio ndabaha na video n'abarundi bari muri Goma bavuze bati bano bawazarendo n'abafandese niba have M23 hagire. Yes. Wowe umukozi wabo rero nabona umukozi wabo ivyo n'ibintu tubona namwe bikore tubibone namwe bikore tubibone rero bizi n'abarundi bahari twaraganira kuri telefone ndabahamagara ku live bavuga M23 nigaruke babazarende ibintu byose bariba muca murabyibonera no muri video igisirikare cya Kongo ciruka amaduka n'amashop none se ajya amashop yari ya M23 zari shop z'abakungu bwabo business z'abanyekongo